Shubor na Khlem jong Nongsan Hima. Ukpa jong ka Sonam Vanshi. Khlem Treh ban Kren Shakilat patai kubor Hadien bu umi na District Session Court mentak Jamin singi baar. Kani kade Hadien baga Sonam Vanshi kebadan keti penyap yu kurim uraja Vanshi na kajing rap ki perlok kebelaja hasora ha usnam beladap kalalat Jamin no. Kajing penyap ka Sonam bat ki perlok jongka yala ukurim uraja Vanshi kadai ha ubnai jemang jong usnam arjar arpusan kebelaja hasora ha kajing let kai honeymoon Hadien mekladap yatho. Kajing yo Jamin ke Sonam kadai satang shibnai bandap shisnam kajing penyap ya uraja Vanshi. Ke Sonam kala yo Jamin kat baki weipat ki badan ketilang hari ke kam penyap begentop ya ubai jongka kidang don ha judicial custody. She would tell me also, Papa, please cover this, you cover that, motion को बोला मैं tell her not bad. कुछ कहेंगे? हाँ? आपका बेट क्या करना? कुछ कहेंगे आप कुछ कहेंगे? हाँ? कैसा फील कर रहा? बाय 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 बाय। आपका बेटे का बिल मिल गया, कुछ कहेंगे?